Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Почитувани гледачи, поздрав од Белград. Се јавуваме од домот на професор доктор Драган Делич, инфектолог и хепатолог, едно познато признаено име од областа на медицината. Ке разговараме за неколку интересни теми, за вируси, за јетра и други интересни работи од овој дел од областа на медицината. Па мене ми е чест и задоволство да разговарам со овака познат и признаат доктор и да го поздравиме на почетокот на емисијата. Докторе, добар ден, здраво живо, како сте? Dobar dan i dobrodošli u moj dom. Вие имате интересно потекло, вие сте по мајка македонаc. Apsolutno da, 100% da. Pa mislim, to je deo istorije i putevi se ukrštaju. Moj otac je bio učesnik Narodnooslobodilačkog rata i sa svojom 6. udarnom crnogorskom brigadom sa Žabljaka rat je završio u Skoplju. Tu je njegova jedinica došla, a tu je moja majka živjela, Savica Mančevski. Tu su se upoznali i uzeli se. I to je jedan bio dobar, srećan brak, harmoničan brak. U suštini ona je držala porodicu, otac je radio, zarađivo, putovo, bio oficir, a majka je ta koja je držala dom. I to je jedna veoma jaka, čvrsta ličnost, Savica, koju sam na kraju kraja i poklonio, to jest jednu knjigu sam njoj Имате посветена една книга da, posvetio sam Да. knjigu sa puno razloga i sa puno opravdanja i sa puno pokrića. Tu knjigu sam posvetio svojoj majci. Nažalost, nisam imao priliku da upoznam babu i dedu, oni su dosta rano umrli, ali imam brata od ujaka u Skoplju i često dolazim u Skoplje. Рековте дека вашиот татко бил во Втора светска војна. Дали некојаш ви има кажувано како е било за време на рат? On je malo pričao o tome i mislim da nije bilo ni potrebe nešto posebno da priča o tome. Ja sam rastao u jednom vremenu gde su reke, kako bih rekao, bile čiste od izvora do ušća. Možda malo glorifikujem, ali to je bilo Periklovo doba stare Jugoslavije u kojoj sam živao, u kojoj sam se razvijao 70-ih, 80-ih godina. Toliko to bilo dobro da recimo ja svake godine okupljam svoju fakultetsku generaciju, studentsku generaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu, a tada kad sam ja studirao 70. godina, to je bio Jugoslovenski fakultet i bili su iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Makedonije, iz Bosne, iz Crne Gore. Tako da ih okupljam svake godine i dođe na 100-tinjak lekara, čak dođu iz inostranstva, planiraju tačno. I onda se družimo jedno 3 dana, pravimo izlete po raznim mestama, jezerima, rekama, planinama i tako se družimo. I tu ima dosta i suza i sećanja. Napisao sam jednu knjigu o svojoj generaciji i čak smo snimili 2 dokumentarna filma o toj generaciji. Znači, to je bilo jedno zahvalno vreme za razvoj mladih ljudi. Svako ima jednu šansu i na njemu je bilo da tu šansu iskoristi. Iz moje generacije zaista imamo 4 članova Akademije nauka, imamo 5 nas, među toga i ja sam član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Imam preko 50 profesora univerziteta iz svoje generacije. Upisalo nas je 800. Да. Кажи неколку збора за вашата мајка Савица. Мајка ко мајка во тоа време се грижила за своите деца. Приоритет е било да ги изведе на пат. Вие рековте вашиот татко повише работил, меѓутоа мајката бдеела над вас и над вашиот брат. Ja se često sećam toga, ona je umrla predno 5 godina i često se sećam tih dana, nekih njenih saveta,
Ali to je bila, mislim, ono što je ona vaspitavala nas, to je odgovornost. Da se poštuje data reč, da se poštuje tuđe vreme i svoje vreme, da se radom i poštenjem ostvare neki uspesi. To je bilo tako vaspitanje sa ove sadašnje distance, možda pomalo i romantično i nestvarno i neobično, za ovo vreme verovatno i ne potpuno prihvatljivo. Ali za ono vreme u kojem smo se mi formirali, zaista je bilo blagotvorno. To usmerenje, ta jedna blaga reč, ali uvek smo bili svesni da postoje jedna kontrola. Znači imali smo maksimalnu slobodu, ali postoje jedna kontrola, dosta diskretna i pravovremeno, sa pravovremenim intervencijama, naravno. Sve u svemu, zahvalno vreme, zahvalna porodica je zaista da postojala, funkcionisala. Sjećam se da smo u toj našoj oficirskoj zgradi se svake subote okupljali uveče, svako subota drugi stan, gde svako bio domaćin. Ovo koje je mjesto ovo? Pa recimo u Prištini. Moj otac je prvo imao raspored vojni u Prištini. Da. Pa smo onda prešli posle toga u Beograd. Svako imao tako zaduženje. Mi deca smo bili u susednoj sobi, naši roditelji su bili u drugoj sobi. I tako smo se družili. Delili dobro i zlo. Kako je bio Dragan Delić kao dete? Temperamentan, živ, dinamičan? Pa ne, nisam. Ja sam zaista ozbiljno shvatio život od početka. Bio sam Vukovac takozvani, znači uvek to je jedan teret koji sam nosio i kroz osnovnu školu pa i gimnaziji sam bio Vukovac. To je jedno veliko opterećenje koje sam imao u smislu da sam uvek morao da znam. Kad neko ne zna, uvek su se okretali prema meni da ja nešto kažem i da dam odgovor. To je veliko opterećenje bilo zaista za mene, da uvek budete spremni, da uvek budete na visini zadatka. Jednostavno nisam smeo da dozvolim da nešto ne znam. Išao sam razno takmičenje i tako dalje. Tako da sam dosta ozbiljno shvatao to, ali na fakultetu sam shvatio da faktički počinjete od nule. Na fakultetu nije bitno da li si Vukovac ili si bio odličan i vrlo dobar. Počinješ od nule, a tek kad počneš da radiš, onda tek počinješ pravu borbu za svoju poziciju, svoj status, svoju evoluciju, svoje napredovanje, nazadovanje, stagniranje ili tako dalje. Znači, tek kad čovjek počne da radi, onda tek shvati šta je, koliko može, koliko zna, koje su mu perspektive, koje su najbolje mogućnosti, kako dalje. Znači, to su trenuci, pravi trenuci odluke u životu. Ovo je sve ostalo neka priprema za taj trenutak, a priprema jeste bitna. Znači, ne može čovjek da negira značaj ti pripreme, da u tom trenutku zaista budete spremni i emotivno zreli, moralno čisti naravno, ali intelektualno također na visini da taj zadatak rešite na pravi način. Vaš tatko je bil oficir v nekoga šta je JNA. V to vreme ima jedna sintagma za oficiri da je bili mnogo strogi roditelji. Pa može se reći da jeste. Uopšte Crnogorci su malo stroži, Makedonci su mnogo mekši, kažem duševniji, emotivniji, tako da je postojala razlika u odnosu oca i sina i majke sina, ali to je nešto što je prihvatljivo normalno. On je često bio na terenu, tako da je majka prihvatila tu ulogu i oca i majke, sve što treba. Da. Вие дојдете во Белград, запишувате факултет. Студентски денови била дека тие се најбавиите денови од животот на секој млад човек. И можете ли ги пишете тие студентски денови во Белград кога доаѓате? Prvo, ja nisam znao šta ću studirati. Znači, ja sam bio tu ambivalentan, jer kad imate sve odlične ocene, onda... Tako da sam išao u Centar za profesionalnu orijentaciju. On postoji ovdje u Beogradu na Zvezdari, da vas testiraju ceo dan i na kraju razgovor sa psihologom. Predložite tu 3 fakultete. Ja sam konkretno predložio medicinu, predložio sam fiziku, što sam najviše voleo, na čije sam takmičenja išao, i predložio sam političke nauke. Znači, potpuno 3 divergentna fakulteta. I na kraju kad sam razgovarao s psiholozima, oni su rekli da a to je proizvod te jake gimnazije. To su bile jake gimnazije, prirodni smer i tako dalje, sa fantastičnim nastavnicima koji za mene bili džepno izdanje bogova. To je, zaista su bile fantastične ličnosti i stručnjaci. Jednostavno su rekli da mogu šta hoću da upišem, jednostavno takav je test pokazao, ali kad sam ja zaista insistirao na tome, oni su rekli pa ako baš insistirate, upišite fiziku. Ja sam upisao medicinu. Eto, to je. Taj centar mi je tu pomogao da ne upišem ono što su oni predložili. Medicina je divna, znači ja nisam o njoj razmišljao, ali kad sam ušao u nju, ako volite da
razgovarate sa ljudima i ako imate jedan pozitivan stav prema ljudima i ako imate jednu ozbiljnost u pristupu profesiji, onda je zaista fantastičan posao. Posao sa fenomenalnom satisfakcijom. Jednostavno, vi ste u poziciji, pogotovo mi kliničari koji se bavimo i teškom patologijom i smrtnim ishodom, znači bolesti sa smrtnim ishodom, mogućim komplikacijama i tako dalje, vi zaista doprinosite fantastičnom tom bolesniku, ali ne samo njemu, nego i njegovoj porodici, njegovim najbližima, prijateljima. Kad nekoga izvučete zaista iz neke situacije koja ga vodi ka smrtnom ishodu i kad ste svesni da ste pomogli svojim znanjem, naravno i medicinom, terapijom, onda je to fantastična satisfakcija i tada nismo ni radno vreme. Ja sam često odlazio i popodne na kliniku i nedeljom i subotom da obiđem svoje bolesnike, jednostavno da ih vidim kako su. A oni bi isto volili da vide lekara koji ih tako obilazi subotu, nedelju, tako da je to jedan psihološki odnos, pozitivan, ali i dobar za bolesnike. Veoma je bitno za bolesnike da oni imaju poverenje u lekare. Danas situacija nije dobra, bar u Srbiji. Ono što ja znam na osnovu nekih anketa, samo 54% anketiranih ispitanika veruje svom izabranom lekaru, znači lekaru primarne zdravstvene zaštite, a 38% svega specijalisti. To nije dobro. To razbija zdravstveni sistem ako ne postoji poverenje među lekara. A na samom fakultetu to je bilo zahvalno vreme dosta sređenih odnosa u zemlji, 70. godine, ekonomski smo bili dosta jaki, imali smo pasoše koje vrede, mogli smo da putujemo. Čak smo imali 2 stručne ekskurzije na 3. godini u Grčkoj, na 5. godini u Italiji. Družili smo se, puno je bilo van nastavnih aktivnosti, sporta, kulturničko društvo, izdavanje časopisa, naučna istraživanja gdje smo se uključivali i tako dalje. Znači, bilo je dosta tog društvenog života, drugarske večere subotom koje smo mi sami organizovali. Ja sam 2 godine tokom studije bio i student prodekan, tako da sam učestvovao u svemu tome da studentski život bude kvalitetan. A država nam izlazila u susret. Verovatno posle 68. godine, kad su bile one značajne studentske demonstracije, kad je ipak država videla da studenti nose taj revolucionarni potencijal i da mogu dosta da utiču, da uplivišu na društveni život, 70. godina država je studente izuzetno respektovala. Tako da sve što smo mi tražili, a mi smo uvek tražili nešto što je objektivno, što je realno, država, odnosno fakultet, nam izlazi u susret. I to su bile tako zahvalna vremena i za studiranje, ali i za van nastavne aktivnosti. Tu su naravno bili prve emotivne veze, mnogi brakovi su sklopljeni tokom studija, mnoga kumstva su stvorena tokom studija i danas se mi družimo. Kažem, svake godine okupim svoju generaciju i to lepo obeležim. To je jedna kvalitetna tradicija. Jeste. Treba poštovati nešto što je bilo dobro i ne treba zaboravljati. To je ono što je veliki problem, mislim, ovog podneblja, što mi kao narod dosta brzo zaboravljamo neke stvari, a kad mi zaboravimo, to je neki način zločin nad istinom. I doći neki drugi ljudi koji će pričati neke svoje istine po znacima navoda, a te istine će biti daleko od one prave istine. Zato ja uvijek zagovaram da svako ko ima nešto da kaže, da napiše ta sećanja, da snimi i tako dalje. Neko ostane zapisano za generacije koje dolaze. Da, mora da se čuva koren. Mora se, da se sačuva istina. Istina, da. Кога запишуваше Драган Делич медицина, što velja njegovite roditelji? Da li se protive tvoje tatko i tvoja majka? Ne, majka je bila oduševljena. Da. Ona je manje više stajala iza toga, jer sam bio strašno bolešljiv kao klinac, imao sam silne boleštine i onda ona je smatrala da ću ja kao lekar da više brinem o zdravlju svom, što je bilo naravno u pravu. Otac se nije mešao u sve to, on je stajao sa strane i dostojanstveno klimnuo glavom. Naravno, bilo bitno se završi neki fakultet, biti lekar i tada, danas možda manje, je bilo profesija od integriteta, rejtinga, prestiža, poštovanja i tako dalje. Kao što ranije učitelj bio poštovan, a danas nažalost nije. Kao što ranije bio profesor poštovan, a danas nije. To je ono što ne valja. Znači, postoje neke profesije koje mora da se poštuju, da se uvažavaju i to je stup svakog društva. Ja uvijek kažem da je u osnovu, u temelju našeg društva javno zdravlje, narodno zdravlje i obrazovanje. To su 2 stvari koje drže svako društvo. Ako toga nema, ako je to u neki način urušeno, pokvareno, nefunkcionalno, onda samo to društvo će stagnirati, pa čak i nazadovati. Da.
Ajde da se vratimo сега на ovaj vaš stručan deo za medicina. Slažem se. Човечанството имаше един голем пех. 2020 година се появи коронавирус. Многу луѓе за жал почина од ова, да кажем, мистериозна болест. И ден денеска корона веројатно циркулира, постои. Меѓутоа, од ваша гледна точка, после толку години, кој е вашето мислење за коронавирус како вирус, како појава во светски рамки? Da ono na početku kažem, ne razbijem neke zablude. Mi znamo da su neki virusi stari oko 35 miliona godina. Homo sapiens, znači mi smo stari oko 200.000 godina. Tako da su mi neki, znači, da kažem po znacima navoda, došljaci na ovoj planeti, a oni su starosedeoci. Morate znati da u ovom trenutku oko 5.000 virusa su aktualni, različitih virusa, su aktualni u humanoj medicini. Od tih 5.000 virusa, 3.500 virusa mi znamo da su prešli recimo iz životinjskog sveta u humanu populaciju. Znači postoje virusi u životinjskom svetu, u ovom trenutku mi znamo da ima oko 320.000 različitih virusa u životinjskom svetu. Njima je potrebno vreme u tom životinjskom svetu da se mutiraju, da se promene. I sa tim promenama neki od njih će uspjeti da preskoče barijeru vrste, znači posao između ljudi i životinja, da postanu, kako bih rekao, prijemčivi za nas. Samo jedan primjer da vam kažem, mogu za mnoge. Recimo virus influence A, ptičji grip, influenza A, H5N1. Prvi put je dokazana, taj virus je dokazan kod ptica 1961. godine u Africi, Južnoj Africi. Kod čoveka taj virus je dokazan prvi put 1997. godine. Znači 61. kod životinja, 97. kod čoveka. I to je bio jedan trogodišnji dečak iz Hong Konga koji je nažalost preminuo od teške upale pluća. Znači tom virusu je bilo potrebno oko 3 decenije, možda i više, da svojim promjenama u životinskom svetu postane prijemčiv i na. Recimo virus SIDA, HIV-a, mi znamo recimo da je počeo problem 80. godina u San Francisku među homoseksualcima. Međutim, za divno čudo sačuvan jedan serum, krv pripadnika Bantu plemena iz Afrike. Ta krv je uzeta tom pripadniku Bantu plemena 1959. godine. I kad je ta krv testirana, kad su došli testovi, naravno kasnije za HIV, vidjelo se da on tada imao HIV infekciju, 1959. godine. Smatra se da je bar 20 godina pre toga HIV bio aktualan. Što znači da je HIV ili AIDS bio aktualan pre početka Drugog svjetskog rata. Znači to je ono što hoću da vam kažem. Da uvek postoje infektivne bolesti kojih mi nismo svesni. I da je potrebno vreme, sad duše sve kraće i kraće vreme, jer je dijagnostika sve bolja i bolja, da se taka infekcija dokaže. Znači oni su bili pre nas u životinjskom svetu, sad postoji, samo potrebna je prilika da pređu na čoveka. Ostali 1500 virusa recimo su naši, autohtoni, samo ima ih kod čoveka. I oni se tokom vremena naravno adaptiraju na nas. Na tome mi živimo u svetu mikroorganizma i cela planeta pliva u jednom istom mikrobnom moru, da kažem. Zato smo toliko podloženi infekcijama. Dovoljno je, a to se desilo, neke daleko istočne zemlje, recimo Kina se otvorila potpuno. I sa tim otvaranjem pojedinih tih azijskih zemalja, Indokina, Kine i tako dalje, mnoge infekcije u toku jednog dana s jednim čovekom koji sedne u avion mogu da dođu u Evropu. Znači, za jedan dan može se ta infekcija proširi. U ovom trenutku se dešava nešto što je za mene krajnje zabrinjavajuće. Krče se šume u amazonskom bazenu da bi bili poljoprivrede, što više poljoprivreda. Međutim, krčenjem šuma vi ćete te životinje koji tu žive u tom staništima pokrenuti ka humanim staništima, ka ljudima. A u tim životinjama postoje neki infektivni agensi, da kažem pre svega virusi, koji će doći u kontaktu sa humanom populacijom. Trgovina, ilegalna trgovina divnim životinjama tako postoji u svetu. Znači ona će biti problem. Šta će biti problem? Biće globalno otopljavanje, to smo već svesni svega toga. Kome globalno otopljavanje odgovara? Odgovara insektima i zglavkarima, krpeljima. Znači visoka temperatura odgovara pre svega komarcima. Verovali ili ne, u ovom trenutku najopasnija životinja na ovoj planeti je komarac. Samo od malarije godišnje umre 700.000 ljudi na ovoj planeti, a malariju prenosi, plazmodiju malarije prenosi komarac ubodom.
Znači, to je najopasnije, da ne govorimo o dengi, o chikungunya groznici, o zika virusnoj, o žutoj groznici i tako dalje. Znači, puno infektivnih bolesti prenose komarci, insekti, neke prenose vaši, krpelji prenose također, encefalitise, lajmsku bolest, tako dalje. 18% infektivnih bolesti prenose insekti, krpelji. 18%, znači 20%. Svaka peta infektivna bolest se prenosi na taj način, putem tih životinja. A njima će globalno otopljavanje odgovarati. Zato se recimo vratila malarija u Grčku. Oni su imali pre koju godinu autoktonu infekciju, epidemiju malarije u Grčkoj. Ja zaista predviđam da će tim globalnim otopljavanjem prema Makedonija, Srbije i tako dalje, stvorit će se uslovi da se vrati malarija u naše regione. I ne samo to, da nam dođe denga groznica, to je hemoragijska groznica, da nam dođe zika virusna infekcija, koja već ima skoro u 90 zemalja sveta, denga više stotina miliona u svetu godišnje, ili chikungunya groznica također dođe, koja je već dokazana u Italiji, Španiji i tako dalje. Znači, globalnim otopljavanjem mi faktički radimo u korist infektivnih agensa. Da ne govorimo o ratovima, da ne govorimo o migracijama, koje mogu tako dođu neke infekcije, da ne govorimo o pothranjenosti. Znači, sve ti demografski, ekološke promjene na neki način će odgovarati infektivnim agensima. I moramo se spremiti za to. Zato sam ja, recimo, od početka 2000. godine stalno ponavljam, bar u Srbiji, ljudi moji, dajte da se spremimo za pandemije. Za mene što nije bila dilema da li će pandemija biti. Vi ste gotovo ne urušte 2000. godine kak ima pandemije? Pa znate što, one su neminovne. Znači, ono je samo pitanje vremena kad će se desiti i ono što mene je uvijek pitanje koji će biti infektivni agens. U ovom trenutku ja znam da je 27 virusa na stand-by, na čekanju. Znači, 27 različitih virusa u ovom trenutku imaju potencijal da daju epidemije. Samo su potrebni uslovi da se određeni stvore da bi se tako nešto desilo. Zašto se desilo sa koronavirusom? To je jedan novi virus. Znači, potpuno jedan novi virus. To je ovakvi 7. virus koji pripada koronavirusima. Prvi koronavirus su dokazani sredinom 60. godina. Tada je dokazano 4 koronavirusa. Tada je 4. Ti virusi su u početku davali dosta tešku kliničku sliku. Davali su teške pneumonije, davali su teške gastroenteritise, povišena temperatura, povraćanje tečne stolice sa mogućim smrtnim ishodom kod najugroženije populacije. Znači, ti virusi 60. godina su davali u početku tešku kliničku sliku. Međutim, tokom vremena, tokom decenija, njihov taj patogeni potencijal je popustio, znači oslabio. I vi danas imate i dalje te infekcije. One danas daju 1/3 infekcije gornjih disanih puteva, 30% je vezano za te koronaviruse koje smo dokazali 60. godina. Znači, oni daju naze, prehladu. Dan, dva, zapušen nos, temperatura 37,2 i ništa značajno. Znači, oni su tokom vremena se privikli na našu humanu populaciju. Dolazi priča, 2002. 2003. godine dokazuje se 5. koronavirus u Kini, dao je teške upale pluća sa visokom smrtnošću. Međutim, vidite, za viruse je veoma bitno kolika im je stopa reprodukcije. Šta ono znači? To znači koliko će jedna inficirana osoba da zarazi druge osobe. Ta stopa reprodukcije mora da bude visoka da bi se ta infekcija širila. Recimo, reći vam kod morbila, kod malih boginja, ta stopa reprodukcije je najviša u humanoj medicini, ona je 15. Znači, jedan bolesnik sa morbilima preneće na 15 osoba male boginje ako su one nezaštićene. Kod zaušaka, recimo, 5 do 7 i tako dalje. Ovdje se radilo da je bila stopa reprodukcije oko 1 i ta infekcija je bila suzbijena. Desio se MERS, takozvani bliskoistočni infekcija sa koronavirusom 2013. godine, visoka smrtnost, ali isto stopa reprodukcije bila je niska. I sad, naravno, 2019. godine, ovaj 7. koronavirus, to je SARS koronavirus 2, kod njega je bio problem laka prenosivost. Ta transmisija koja se lako ostvarivala na čoveka. Ona je bila u početku 1:2, pa je čak išla 1:8. Znači, on se prilagodio čoveku i svojim mutacijama, promjenama na tom spike proteinu, to je protein koji je na njegovom šiljku, na površini tog virusa, uspeli su da se lako prenosi sa čoveka na čoveka. I to je suština virusa, to je njegova biološka osobina i želja da se reprodukuje. Znači, virus ima samo jednu biološki cilj, da se umnožava. Nema on zadatak da nas ubije. Jer na taj način on seče granu na kojoj sedi. On voli da se razmnoži kod mene, pa da prenesem na vas, pa vi kod vas, pa da vi prenesete na druge, pa posle 5-6 mjeseci da se vrati ponovo kod nas. To je suština virusnih infekcija, reprodukcija, bez neke teške kliničke slike i umiranja.
Možda možemo govoriti zašto ljudi umiru. Na tome, to je taj virus ostvario 2019. godine. Laku prenosivost. I to ga je održalo. Zato je nastala pandemija. Znači, da bi nastala pandemija, prvo mora da bude novi infektivni agens. Znači, da mi, kao humana bića i naš imunološki odbrambeni sistem, nema iskustva sa tim virusom. Ako nemamo iskustva, mi nemamo ni odbrambeni antitela protiv tog virusa. Drugo, da se lako prenosi. Da se lako prenosi sa čoveka na čoveka. I kad se, plus ako je zdravstveni sistem još neorganizovan, slab, ako slabo reagujemo kao zdravstveni sistem, pa to je idealno za širenje tog virusa. I činjenica da cijel svet, a i Srbija pogotovo, o tome se ja i pisao, i pričao, i držao predavanja, nismo bili spremni. Ni organizaciono, ni materijalno, ni kadrovski, ni prostorno. Znači, kad nemate tu pripremu, tada je bila, recimo, najbolje pripremljena Francuska, Nemačka, Italija je bila veoma slabo spremna i tako dalje. Radili su John Hopkins iz Baltimora, to je jedna čuvena bolnica u Americi, radili su tu istraživanja, tu zdravstvenu sigurnost sistema zdravstvenih. Od 44 evropskih zemalja, Srbija je bila na 33. mjestu po spremnosti. Znači, ušli smo nespremni u to. Mada sam ja pričao, od 2000. godine sam pričao stalno i držao predavanja i pisao za novine, da treba da se spremimo, da treba da imamo jednu novu infektivnu kliniku, modernu infektivnu kliniku za 21. vek. Međutim, niko mi nije verovao, niko nije to shvatio ozbiljno i mi smo u tu pandemiju ušli nespremni i platili smo veoma skupu cenu. Doktore, ima jedan paradoks. Например, еве некој човек млад се разболи на 40 години од коронавирус, ова зборувам во Куманово. Да? А некој има 85 години, условно да кажеме, овој преживе, а овој за жал почине од високо ЦРП или компликации од коронавирус. Што е тука клучно? Токава разлика у години, постариот човек преживе, помладиот... Da, odlično pitanje, zaista. Vidite, govorim generalno, znači ne samo za koronu. To smo mi kliničari videli, ja sam 45 godina kliničar i nagledao sam se tih stvari na hiljade bolesnika. Klinički tok i ishod infektivne bolesti zavisi od mnogih faktora. Prvo zavisi od mikroorganizma. Znači nije svejedno ko je to mikroorganizam i kakav on biološki potencijal nosi. Znači i mikroorganizmi se razlikuju između sebe koliko su prilagodljivi. Recimo, virus hepatitisa C 1000 puta više pravi promjene nego virus korone, recimo SARS koronavirusa 2. Mada mnogi su govorili da nikad nisu vidjeli virus kao ovo što se menja tokom COVID-a. Nije. On se 1000 puta manje menja nego recimo virus hepatitisa C. Ali dobro, to je neznanje. Znači, zavisi od biološkog agensa. Drugo, zavisi od sredine, okoline, zdravstvenog sistema, klime, organizacije i tako dalje. I treće, zavisi od bolesnika. Znači, a koje su to karakteristike naše? Jeste godište, sigurno da jesu. Zato što mi znamo da posle 65. godine života pada fiziološki naš odbrambeni sistem. Znači, mi imunološki slabije reagujemo na infekcije, na tumore i tako dalje. Drugo, zavisi čak koja je rasa, zavisi od pola, hormonalni status čak. Zavisi od gojaznosti. Gojazna osoba po pravilima je teži klinički tok. Zavisi od koje ima bolesti, preegzistentne bolesti, znači bolesti pre ove bolesti konkretne. Ako imate hipertenziju, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, metaboličke bolesti, tako dalje, sve to onkološke bolesti, maligne bolesti, sve to nešto što negativno utiče na klinički tok bolesti i daje teži klinički tok bolesti. Mi smo to vidjeli. Naravno da i mala deca koje tek do 3. godine razvijaju svoj imunološki sistem, također su vulnerabilno osetljiva grupa. I ono što je pokazano kada je naš genom pročitan, humani genom pročitan početkom ovog milenijuma, mi se razlikujemo genetički. Znači, jeste da smo mi 99,99 identični, ali postoje neke promjene na nivou gena u nama koje mogu da uplivišu na klinički tok bolesti. Koliko je meni poznato, da sada je dokazano oko 12 miliona genetičkih polimorfizama ili razlika kod ljudi. Od 50 do 250.000 tih razlika mogu da utiču na klinički tok bolesti i na efikasnost lečenja. Znači, postoje te neke promjene i sad istraživanja kod bolesnika sa COVID-om su pokazali, mislim da su 18 ili 19 regiona našli koji mogu da utiču na klinički tok i ishod naše bolesti. Na tome, to je suština. Suština u tome da naš genetički profil na neki način može da odredi klinički tok bolesti. I što se ovdje dešavalo? Dešavalo se da neke osobe imaju prejak imunološki odgovor. Znači, ne valja ni to.
Znači, ne valja kad imate previše jak imunološki odgovor, pre svega mislim ćelijski, manje humoralni, sad da ne objašnjam te detalje, ali sve svema ako imate prejak imunološki odgovor na prisustvo infektivnog agensa, dolazi do velikog oštećenja tkiva organa. Ovdje konkretno dolazi do oštećenja endotela, to je unutrašnji zid krvnih sudova. To je znači došlo do jednog generalizovanog, kažemo, vaskulitisa, zapaljenja malih krvnih sudova, unutrašnjih zidova malih krvnih sudova. A površina, verovali ili ne, tih naših unutrašnjih krvnih sudova se kreće od 4 do 7.000 metara kvadratnih. Toliko naša površina tih unutrašnjih zidova krvnih sudova. Kad imate endotelitis, zapaljenje tih malih krvnih sudova, dođe do tromboza malih, zapušenja. To je kad je oštećen krvni sud, unutrašnje, stvore se trombi. Kad stvorite trombi, protok krvi je kompromitovan. Ako je protok krvi kompromitovan, dotok kiseonika do ćelije je kompromitovan. Znači, ćelije nema kiseonik. Šta stradaju? Stradaju mitohondrije. To se vjerojatno sećamo iz biologije, to su te organele koje postoje u ćelijama zbog manjka kiseonika dolazi do stradanja samih ćelija, pre svega mitohondrija. To je problem koji postoji kod ove teške forme, kako govorite, kod mladih ljudi. Znači, mladi ljudi, na to što imaju dobar imunološki sistem, mogu burno da reaguju. A to mu je zapisano u genima. To smo vidjeli kod drugih bolesti. Znači, kad bi govorio o hepatitisu B, mi imamo 2% bolesnika sa akutnim hepatitisom B koji idu previše burno, mi kažemo fulminantno, munjevito, sa velikim propadanjem ćelija jetre zbog jakog imunološkog odgovora. Imunološki odgovor je primetio da u ćelijama postoje neke strani virusi i burno reaguje na njihovo prisustvo. Eliminacijom virusa on eliminiše ćelije jetre i dolazi do akutnog popuštanja funkcije jetre, razvoja hepatične kome i bolesnik nam umire. Mi smo recimo vidjeli genetiku i pre ovoga, i pre COVID-a. Mi smo recimo kad lečimo hronični hepatitis C, mi smo vidjeli da neki bolesnici odgovaraju na terapiju interferonom, a neki bolesnici ne odgovaraju na tu terapiju. Ovdje je efikasnost preko 80 nekih posto, kod ovih nekih samo 20%. I kad smo ispitali genetički profil, vidjeli smo da postoje razlike na hromozomu 19 u regionu koji mi zovemo interleukin 28b. Nije bitno. Znači, postoje neke promjene u genu koji određuju u startu kako će neko reagovati na neku terapiju. I bilo je rezona da pre te terapije istestiramo tu osobu i da kažemo on neće reagovati na ovu terapiju, ne treba mu dati skupu terapiju koja daje mnogobrojne neželjene efekte. Kod ovoga vidimo da će biti efekta, njemu ćemo dati. I to ono o čemu želim da čujemo danas, a to je da se medicina sve više pomera ka toj personalizovanoj medicini. Ja kažem u pojedinjavanju terapije. Znači jednostavno, jer mi tu pravcu ide medicina, da vidimo sa kim posla imamo, kakav je to bolesnik, kakav je njegov profil, koje su njegove karakteristike i telesne i masa kolika i metabolizam i genetika, da bi vidjeli koja bi bila terapija najdelotvornija kod njega. Da se ne daje na pamet lekovi. I u tom pravcu medicina ide. To je, znate šta, velika odgovornost za lekara, ali to je veliki izazov. Ja kažem, to su slatke muke za kliničare. Jer kad sam počeo da radim infektologiju, pogotovo virusne hepatitise, ništa nije bilo od lekova. Bilo je samo lepa reč, higijensko-dijetetski režim da šta da jedu i tako dalje. Davali smo oligovit, vjerojatno vama poznat, to je vitamin. Multivitamin, da. Jeste, da nešto bolesnik uzima kao psihološki efekt. Znači to je bio, kao kažem, terapijski nihilizam ili terapijska bespomoćnost. Danas mi imamo recimo za hronični hepatitis C 13 antivirusnih lekova. 13 antivirusnih. I mi smo na slatkim mukama kom se carstvo privoleti, koji lek antivirusni dati, koji će 100% da eliminiše virus. Znači, medicina je strahovito napredovala posljednjih decenija. Ja sam imao tu sreću da budem akter svega toga. Ja sam učestvovao u nekim kliničkim istraživanjima tih novih lekova, ali i svedok svega toga kako se medicina razvija rapidno. Od potpune bespomoćnosti do toga da kažemo bolesniku pa vi ćete virus eliminisati, što je bio jeres nekad reći. Znači neko sa hroničnom virusnom infekcijom, znate šta, na početku kad smo postavili dijagnozu AIDS-a, mi smo znali da bolesnik će živjeti u proseku godinu dana. Znači kad postavite dijagnozu AIDS-a, a to je terminalni završni stadijum HIV infekcije, apsolutno godinu dana su naši bolesnici preživljavali. Danas sa novim lekovima bolesnici mogu po matematičkim modelima, a praksa to pokazuje, da žive 50 godina posle toga. Znači, kao i drugi ljudi. Znači, mi smo preveli jednu infekciju koja je išla ka kraju, pošto je razarala naš imunološki sistem i otvarala vrata
svim infekcijama i svim tumorima, uspeli smo da to prevedemo u jednu hroničnu virusnu infekciju, jedan kvalitetan život, da bolesnik ima potpuno normalan život, da neće nikome da prenese tu infekciju od virusa. Mi toliko s antivirusnom terapijom da možemo viruse da oborimo, da ga u krvi više i nema. Znači, medicina je strahovito napredovala. To treba da je prašam konkretno, кога зборуваме за корона, за ковид вирус, за жал ден денеска, еве, во мојот град Куманово и пошироко, луѓето се што имаат последици тешки. Дури имаат на плуќа, на срце, дури на мозок, и тие луѓе некако многу тешко се опоравуваат. Што е проблемот? Pa problem virusne infekcije. Da li smo vidjeli to ranije kod nekih virusa? Da. Recimo, kod Epstein-Barr virusne infekcije, infektivna monokloza poznata. Coxsackie B virus je recimo dao, to je, mi zovemo sindrom hroničnog umora. To se zove tako u medicini, koji ide sa nespecifičnim tim simptomima. Znači, to je malaksalost, iscrpljenost, konfuznost, slabija koncentracija, nešto slabije pamćenje. Odsutnost. Jeste, znači to su te kognitivne funkcije su poremećene, temperaturica 37 sa 2, može se javi neka žlezdica na vratu i tako dalje. Znači nešto što je potpuno nekarakteristično. I to traje obično oko 6 meseci. Velika su istraživanja u svetu, to je taj post-covid ili produženi covid koji traje, znači duže od 6 meseci. Ispitivanja su velika. Koje su moguće objašnjenja? Moguće su objašnjenja recimo da je ova virusna infekcija pokrenula neke autoimune mehanizme u našem organizmu. Mi smo vidjeli kod drugih nekih autoimunih bolesti kad se jave da je prethodila obično neka virusna infekcija. Jer virusna infekcija kad uđe u naš organizam, ona zahvati manje više sve organe. U fazi viremije, prisustva virusa u krvi, on se svuda raseli po celom organizmu. I sigurno da u toj infekciji dođe do promjena, mi kažemo antigena, proteina na površini pojedinih ćelija. Znači, ti se proteini promene pod utjecajem te virusne infekcije. I taj protein za naš imunološki sistem postaje da je nov. Znači, on ga više ne prepoznaje kao sopstveni, svoj, nego vidi da je izmenjen, da nije ono što je bilo. I onda se pokreću imunski mehanizmi da se ta ćelija eliminiše. To su te autoimune bolesti. Da li ovdje postoji jedan autoimuni mehanizam? To je pitanje. Druga mogućnost jeste recimo da postoji persistentna viremija, da virus ostane sakriven negdje, što mi vidimo kod mnogih recimo infektivnih bolesti, to je herpes virusne infekcije su poznate. Znači kad mi prežemo herpes simplex virusnu infekciju, virus uvijek ostane u nama. Kad prežemo varičelu, virus uvijek ostane u nama, pa daje herpes zoster kasnije i tako dalje. Znači postoje virusne infekcije koje daju tu hroničnu infekciju. Hepatitis B daje hroničnu, hepatitis C daje hroničnu, hepatitis C kod imunokompromitovanih daje hroničnu. Znači to je nama poznato u infektologiji. Možda ovdje se radi zaista da virus ostane negdje, da se replikuje, razmnožava, dajući te probleme. Treća mogućnost, o čemu se također govori, to je ono što sam malo pre rekao, kad ostavite te male krvne sudove, biće oštećene i ćelije. Ako su oštećene mitohondrije, njima je potrebno vreme da se one repariraju, da se oporave. A tu se obavlja energetski metabolizam. Tu se dobija snaga u mitohondrijama. Tako da mora se prvo dokaže o čemu se radi tu. Ako je to persistentna viremija, treba dati antivirusnu terapiju. Ako je to autoimuno, treba dati imunosupresivnu terapiju, recimo kortikosteroide u niskim dozama i tako dalje. Sve u svemu, to izgleda da sada prolazi, ali ono što ja malo zameram našoj lekarskoj profesiji, što nismo se organizovali i mislim da smo taj problem dosta podcenili. Po meni, u ovom trenutku trebali bi da se stvore neke timovi, ne samo od infektologa, ne od endokrinologa, neurologa, psihologa, psihijatara i tako dalje, koji bi se posvetio ovom problemu. Znači, posebne ambulante za bolesnike sa post-covidom. Дојдеме сега до ваша специјалност јетра. Знаеме дека јетра е многу важен орган во нашето тело, еден од најважните. Како ние да сачуваме јетра да биде здрава во овие услови кога, да кажем, у наводници нездраво се храниме, имаме динамичен живот, стресови, нервоза, некако јетрата тоа не го сака. Мора да се води сметка за тие работи, за да не дојдеме до таа ситуација да јетрата ни пати, што ви кажат. Upravu ste, znači jetra, ja kažem, na vetrometini. Mnogobrojni agensi mogu da oštete jetru. A pre toga da vam kažem o samoj jetri, njen značaj. Njen značaj se ogleda u tome što ona u ovom trenutku, ono što mi znamo, ima preko 500 različitih funkcija u našem organizmu. To su funkcije metabolizma,
To su funkcije sinteze, stvaranja proteina, faktora koagulacije i tako dalje, enzima i tako dalje. Funkcija detoksikacije, mi kažemo biotransformacija, možda pravilnije, znači da se toksini koji uđu u naš organizam eliminišu, a unosimo sve i svašta, ono što ste rekli. Četvrto, to je održavanje acidobazne ravnoteže i četvrto, to je imunološki odbrana. 2/3 recimo Cooperovih ćelija koje su veoma bitne za imunološki sistem se nalaze u jetri. Znači jetra ima preko 500 različitih funkcija. Zaista, ona je od krucijalnog značaja zbog svojih funkcija, ali ono što mi vidimo tokom bolesti jetre, kad jetra bude značajno oštećena, a mi to kažemo akutna insuficijencija ili akutno popuštanje funkcija jetre ili hronična insuficijencija jetre, recimo kod ciroze jetre, mi tada vidimo da i drugi organi ne mogu da ostanu van igre. Znači ne možete imati vi teško oštećenje jetre, a da se ostali organi i sistemi ponašaju nezavisno. To u čoveku ne postoji. U čoveku postoji homeostaza, unutrašnja ravnoteža. Znači mi kod teških oštećenja jetre vidimo kako polako bubrezi popuštaju, pa bolesnik čak prestane da mokri, pa bolesnik razvije poremećaj svesti, mi to zovemo hepatička encefalopatija, pa čak razvije i komu, jer ono što nije uspelo da se detoksikuje u jetri ide gore u mozak i tako dalje. Znači imate razne infekcije, bolesnici recimo imaju mnogo češće bakterijske infekcije, čak 8 puta češće infekcije bakterijske, urinarne, plućne i tako dalje. Metabolički poremeći također se vide. Krvarenja se razna vide, jer jetra sintetiše faktore koagulacije. Znači mi kažemo da u tom trenutku dođe do jedne potpune dekompozicije organizma. To je ta multifaktorijalni razlozi su, ali je to zaista disfunkcija svih organa i svih sistema. A na kraju ne samo disfunkcija, nego i insuficijencija svih organa. I onda je veoma teško rešiti taj problem radikalno. Jedino je nova jetra, transplantacija jetre, da rešite sve ostale probleme. Ali to vam kažem zbog toga da biste shvatili koliko je bitan svaki organ. Naši organi su povezani, naši sistemi su povezani. Znači ne možete izvučete kao recimo u nekom zidu neku ciglu, a da sve on ostane tako. Često se dešava da se sve to uruši. Tome moramo znati to. Znači jetra ima 500 funkcija, ali je povezana sa ostalim sistemima. U sadejstvu, u jednoj harmonije sa drugim sistemima. Znači ona jeste bitan. U ovom trenutku mi znamo recimo da od 1200 grama hepatocita ćelija jetra, ima drugih ćelija jetra, ali i hepatocit, da se dešavaju ovi metabolički poremeći, nama je potrebno 300 do 420 grama funkcionalnih hepatocita. Ja to zovem kritičnom masom hepatocita. Znači nama je dovoljno, može se lakše pamti, 1/3 jetre. Znači kad dođe do tog gubitka 2/3, onda nastupaju ovi svi problemi o koji se manje više govore. Znači jetra ima veliku rezervu. I to je priroda udesila i to je dobro što je tako udesila. Da se regenerira jetra. To je druga osobina. Znači prvo jetra ima veliku rezervu, znači 1/3 jetre je dovoljna, funkcionalna, da budu funkcionalni hepatociti, i drugo ima moć regeneracije. Naime, naša svaka ćelija jetra ima svoj životni vek. On traje 300 dana. Toliko njegov život. Recimo eritrociti, koliko se ja sećam, 120 dana i tako dalje. Ovdje 300 dana. Kad ona ćelija propadne, stvara se nova ćelija jetre, to je regeneracija. Znači jetra ima dve bitne biološke osobine, veliku rezervu i moć regeneracije. Da nema te osobine, naš životni vek bio bi veoma kratak. Jer jetra je izloženo, što ste rekli u početku, mnogobrojnim agensima. Ja sam infektolog, hepatolog, bavim se virusima. To je virus hepatitisa A, virus hepatitisa B, virus hepatitisa C, virus hepatitisa D, virus hepatitisa E. Bilo je virusu hepatitisa G priča, ali to je problematično. Ali pored ovih virusa mogu i neki drugi virusi potencijalno da oštete jetru. To je herpes grupa virusa, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, onda adenovirus. Ja sam recimo dokazao Coxsackie B4 hepatitis, znači Coxsackie B virus koji daje nešto drugo, može da i akutni hepatitis. Virusi hemoragijskih groznica, čak i virus morbila, mali boginja, može da hepatitis. Tako znači gotovo svi virusi mogu da daju akutno oštećenje jetre u sklopu njegovog prisustva u krvi, u prisustvu, to je viremije. Ali ti hepatitisi po pravilu za herpes simplex virusa daju lakše tok bolesti. Ali ova su 5, mi kažemo, primarno hepatotropni virusa. Znači oni primarno oštećuju jetru. Ovi drugi su neurotropni, dermatotropni prema koži, retikulo-limfotropni, tako dalje, znači idu na limfocite, na retikulu, tako dalje. Ali ovo su primarno hepatotropni. I o njima sam ja, znači, pre svega pisao, to su tih 5 hepatotropnih virusa. Ali da malo stvari još komplikujem.
Mi danas znamo da postoje još neki virusi koji oštećuju jetru. Ja imam, svake godine dok sam bio načelnik tog svog odeljenja, imali smo oko 7% bolesnika, tu 7% kod kojih je akutno oštećenje jetre nepoznate etiologije. Znači sve što znamo, sve je negativno. I virusi, i toksini, i lekovi, i autoimuna bolest, i metaboličke. Kad sve isključimo, negativno je. Uradim biopsiju jetre, pogledamo pod mikroskop i vidimo histološke karakteristike koje odgovaraju virusnom hepatitisu. Što znači da postoje još neki virusi u ovom trenutku koji daju akutna i hronična oštećenja jetre, a da pritom mi toga nismo svesni. Zato sad radim neka istraživanja s Institutom za genetičke inženjerije gdje pokušavamo da dokažemo neke nove virusne infekcije. Znači, jetrena vetrometini kad su u pitanju virusi, bakterije, recimo leptospiroza i tako dalje, trbušni tifus, da ne govorimo o njemu, ali tu su lekovi. Gotovo da nisam vidio lek koji nije oštetio jetru u svojoj kliničkoj praksi. Znači, imate neke lekove koji su mnogo opasniji, koji su direktno hepatotoksični, a drugi oštete jetru na principu preosetljivosti, mi kažemo idiosinkrazija. Ali svaki lek je potencijalno hepatotoksičan. Po pravilu, to su dobroćudna oštećenja jetre, bolesnik požuti, ima oštećenja jetre, povraća muku i to prođe bez komplikacija. Međutim, ali vidio sam i smrtne ishode posle upotrebe lekova. Znači, neki lekovi mogu da tako oštete jetru da jetra je potpuno oštećena, da imate oštećenje masovno ćelije jetre, to ono što je više od 2/3 oštećeno, pa bolesnik razvije hepatičnu komu i umire u hepatičnoj komi. Recimo tuberkulostatici, znači lečimo tuberkulozu, neki lekovi koji se da ih ne navodim, dajemo u lečenju tuberkuloze, dođe do oštećenja jetre. Ako koristite paracetamol više od 6 do 8 grama dnevno, paracetamol koji se koristi recimo za obaranje temperature kod gripoznih bolesnika, znači ako koristite više od 6 do 8 grama, može doći do akutne insuficijencije jetre. Tako da neke zapadnim zemljama, recimo da se paracetamol kupuje, neki to kupuju u suicidalne svrhe. Znači, mogu i lekovi da daju teška. Vrlo redko sam vidio, a vidio sam to recimo da daju hronične hepatitise, hronično oštećenje jetre. Hronični hepatitis znači da oštećenje jetre traje duže od 6 meseci, doživotno. Znači, granica je za akutno oštećenje jetre do 6 meseci, sve što traje duže od 6 meseci je hronična bolest jetre. Znači, lekovi. Postoje autoimune bolesti jetre, autoimuni hepatitisi, primarna bilijarna ciroza također postoji kao autoimuna bolest, primarni sklerozirajući cholangitis, koji ide pre svega kod muškaraca, sredovečnih muškaraca, također autoimuna bolest. Postoje metaboličke bolesti, metabolizam bakra, recimo, to je Wilsonova bolest, poremećaj gvožđa, to je hemohromatoza, znači razne metaboličke bolesti, lekovi, čak neki vitamini mogu da oštete jetru, recimo vitamin A ako se predozirate i tako dalje. Postoji, mi kažemo i ta kriptogena oštećenja jetre, to su skrivena gde zaista ne znamo o čemu se radi. Znači, plus, recimo, postoji oštećenje jetre, ćete naći oštećenja jetre kod bolesnika u intenzivnoj nezi, kardiološkim jedinicama, gde postoji hipoksija organizma, znači nedostatak kiseonika. Od srčane slabosti slabije dotok krvi i u jetru, a slabiji dotok i kiseonika u jetru. Ono što je nepovoljno za jetru, jetra je stalno na granici hipoksije, znači njoj stalno nedostaje kiseonik. Na granici je za taj kiseonik. Zbog čega? Zato što 80% krvi koje protekne kroz jetru je venska krv, a svega 20% arterijska. I saturacija kiseonikom, znači zasićenost hemoglobina kiseonikom u veni porti je svega 60%, znači dosta je niska. Tako da jetra, ako imate manji dotok krvi u jetru, manji dotok kiseonika, nastaje akutni ishemijski hepatitis sa transaminazama koje skoče na 4, 5, 6 hiljada. Bolesnik po pravilu nije žut, nije ikteričan, ali ima veliku nekrozu, propadanje ćelije jetre. I to se može vidjeti u koronarnim jedinicama. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura.
Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Pa doktore, сигурно ни кажете сега каков начин исхрана да применуваме да имаме здрава јетра? Што треба да јадеме? Најповеќе што да избегнуваме? Vidite, prvo, da li se radi o akutnom oštećenju jetre, da li se radi o hroničnom oštećenju? А тука има еден парадокс. Еве, познавам луѓе кои цел живот пијат алкохол, масовно пијат алкохол, а човек кој нема ставена капка у уста, dobije ciroza na jetra, a ovoj nema jetra u bolnu. Pa pitanje zašto je ovo što ne uzima alkohol, pitanje od čega je dobio cirozu. Znači, cirozu mogu da daju hepatitis B virus, hepatitis C i hepatitis C kod imunokompromitovanih. To su virusi koji daju hroničnu i hepatitis D, delta, koga ima u Srbiji. Moja doktorska disertacija baš bila iz delta virusnog hepatitisa. Znači, ima ga i u Srbiji, kao i svuda u svetu, što ga ima. Oko 12 miliona ljudi u svetu ima delta virusnu infekciju, hroničnu. Postoje druge hronične bolesti i druge hronične bolesti, metaboličke i tako dalje, mogu da daju oštećenja jetre, cirozu, zatim i tumor jetre. Znači, iz ciroze može da se razvije tumor jetre. I mi to znamo, recimo, kod hroničnog hepatitisa C, onaj koji ima cirozu, tokom godinu dana od 100 bolesnika, 2 do 3 će dobiti tumor jetre. Tokom godinu dana. To se zna, znači, to je jednostavno nešto što je poznato. Znači, to je onkogeni virus. Mi kažemo ima onkogeni potencijal. Ima potencijal stvaranja tumora. Virus hepatitisa B takođe onkogen virus. Какви се шанси на тие луѓе што имаат заден стадиум на болест на јетра, цироза или па не дај Боже карцином? Колку се шансите тука тие луѓе да преживеат? Vidite, oni koji imaju cirozu jetre, generalno govoreći, njihov život će biti kraći za 8 do 12 godina nego da nemaju cirozu. Ali, znači, to je statistika. Postoji mala laž, velika laž i statistika. To je rekao Milan Stojadinović, nije bitno. Na tome individualno, znači svaki bolesnik jeste priča za sebe. Zavisi od bolesnika. Znači, naše kao lekaru da postavimo dijagnozu egzaktnu, da kažemo o čemu se radi, da mu predočimo budućnost, da mu predočimo ishranu, nema tu nekih velikih restrikcija, može se takvom ishranom da se lepo živi, da mu predložimo terapiju. Mnogo zavisi od bolesnika. Znači, mi kažemo adherencije, saradljivosti sa bolesnikom. Znači, da li je bolesnik saradljiv, koliko on shvata ozbiljno svoju situaciju. Mi po neki put čak malo i pooštrimo taj problem da bi malo i taj strah malo proradio kod bolesnika. Ja volim tu da primim bolesnika na odeljenje pa da vidi na odeljenju taj bolesnik šta se dešava sa bolesnicima. Jednostavno, nekoga moraš da lupiš po glavi da bi on bio svestan o čemu se radi. Život je lep, život je neponovljiv. Na kraju imate porodicu, imate dosta pozitivnih, lepih stvari u životu. Znači, treba ga motivisati da se bori za sebe. Ako se on ne bori za sebe, ako se on preda ili pak radi suprotno vašim željama, to je već suicidalna ideja. On jednostavno želi sebe da uništi. I to je više na razgovor sa psihijatrom, a manje sa nama hepatolozima. Znači, veoma je bitna saradnja sa bolesnikom. I to ono poverenje o čemu sam vam govorio. Znači, mora postoji poverenje među lekara i bolesnika. Ako toga nema, piši propalo. Znači, sistem pada. Jednostavno, nije funkcionalan, nije operativan, nije efikasan, nije bezbedan na kraju krajeva.
To je bitno. Znači, mi njima sve to predočimo. Sa cirozom jetre, pa i dekompozom, kad se stvori tečnost u trbuhu, kad bolesnik ima nadutost u trbuhu, veliki trbuh, kad dođe do otoka na potkolinca, i ti bolesnici mogu da žive. Znači, mogu da žive i oni. Ali mora disciplina, mora redovne kontrole, moraju neku terapiju da dobijaju, diuretike, humane albumine, povremeno kao infuzija, ishrana da bude restriktivna, to budu manji obroci, češći obroci, može i 5 obroka dnevno, ali količinski manje, to bude lakše svardljiva hrana, da to ne budu crvena mesa, znači sve ono što stvara amonijak u organima za varenje i gamma-aminobuternu kiselinu, da se to izbegne. Znači proteini, čak mi znamo, to je, onda uzme 1 gram na kilogram telesne mase, ovdje se čak i redukuju kad postoji ta encefalopatija. Znači, to je jedan ples na žici, kako ja kažem. Ples na žici i za nas, a i za bolesnika. Ne treba ništa uraditi što možda poremeti tu dekompenzaciju. Znači, jedna infekcija, bilo koja možda poremeti situaciju. Forsirana diureza, znači forsirano mokrenje možda poremeti u ravnotežu među jetre i bubrega. Znači, toga se treba plašiti. Unos previše proteina može razviti hepatičnu komu. Znači, to je veoma osjetljiv problem, zahteva minucioznost, znači ozbiljnost, odgovornost i znanje lekara. To je ples na žici, da vi tačno dozirate njemu i način života i način ishrane. Radikalno rješenje je transplantacija organa. Na kraju kraja, 11. jula 1995. godine mi smo uradili u Srbiji prvu transplantaciju jetre kod mog bolesnika, Vučićević Nikole, koji imao cirozu jetre. Posthepatitisnu C, znači posle transfuzije krvi dobije akutni, pa hronični hepatitis C, zatim i cirozu jetre i dekompenzaciju. I on je nekoliko puta kod mene dolaze na odeljenje, pojede malo parče mesa, to što mu se previše proteina, previše ima amonijaka i GABE u krvi, dođe do hepatične kome. Pa sam ga 4 ili 5 puta izbačio iz hepatične kome. Ali smo ga spremili za transplantaciju. 11. jula 1995. uradili smo prvu transplantaciju jetre, uspela je u Srbiji. Evo ga, Nikola, ove godine slavimo 30 godina njegovog života sa tom jetrom. Znači, ciroza jetre dekompenzovana sa komplikacijama jeste apsolutna indikacija. Posle toga smo kod jednog drugog Ljubiše, pa Željka i tako dalje. I oni, većina njih danas žive sa tom jetrom. Znači, međutim, problem je u tome što nema dovoljno donora i transplantacija se dosta sporo razvija u Srbiji. Ne zbog toga što nema ekipa koji to mogu da rade. Možda se to radi. Srpska medicina je 1995. godine bila spremna, mnogo ranije nego što je bilo u Hrvatskoj i Sloveniji. Međutim, danas je problem u tome što mi nemamo dovoljno organa, a Hrvatska i Slovenija su otišli daleko ispred Srbije. Jaz imam čitao дека Милован Илич Минимакс, покойниот, има процедурно јетра во Падова во Италија. Jeste. За жал неуспешно. Jeste, razgovarao sam sa njim, on je zvao bio telefonom da me moli za tu transplantaciju, ali zaista u tom trenutku nije bilo mogućnosti, nije bilo organa da se to uradi. Jednostavno, to je problem u Srbiji, nedovoljni broj donora. Jednostavno, porodice ne dozvoljavaju da se uzmu organi od preminule osobe, što je pitanje i informisanost. Znači, to je edukacija stanovništva, mora stalno da se razgovara, da se edukuje stanovništvo, da im se ukaže, da ovi koji imaju transplantirane organe da nastupaju na televizijama, da govore o sebi, koliko su dobili su na poklon novi život. Svi bolesnici o kojima sam govorio bili bi odavno pokojnici da nismo uradili transplantaciju organa. Што правиме со цироза, со хепатит С, тоа е заразен, тоа се пренесува. На некој начин тие луѓе се обесправени, социјално се отфрлени, не смеат да имаат контакти поради ширење на зараза. Таа популација на некој начин живее многу тешко. To je realan problem. U ovom trenutku u svijetu 246 miliona ljudi ima hroničnu hepatitis B virusnu infekciju, znači oko 250 miliona. Hepatitis C, hroničnu infekciju, ima preko 70 miliona ljudi u svijetu. Tiče Srbije, mi znamo da u Srbiji 1,13% bolesnika ima hroničnu HCV infekciju, znači svaki 90. stanovnik Srbije. Kada pitaju hepatitis B, to je nešto iznad 2% da imaju. Šta je nepovoljno tu? Što većina ne znaju. Samo oko 25% ljudi znaju da imaju hroničnu infekciju. Zašto je to tako? Od toga što akutno oštećenje jetre sa svim hepatotropnim virusima i sa B i C virusom, delta i E i A, najčešće protiče, mi kažemo, asimptomatski.
Znači, bez simptoma bolesti. Mi žuticu infektivnu doživljamo obično kao muku, gađanje, gubitak apetita, malaksalost, tamna mokraće boje piva, žutilo beonjača. To je, mi kažemo, manifestna forma akutnog oštećenja jetre, novonastalog oštećenja jetre. Međutim, kod hepatitisa B tako protiče samo 40% bolesnika. 60% bolesnika ide asimptomatski. Ništa gotovo ne osjeti. Možda osjeti neki dan malaksalost, ali nema tamnu mokraću, nema žutilo beonjača. On se neće javiti lekaru. Nekoliko dana ima malo mučninu, malaksalost, čak ide na posao i tako dalje. Čak kad bi došao kod lekara, retko koji bi lekar posumnjao da je neko, rekao bi nešto ste pojeli i tako dalje. Znači, to je problem. Kod hepatitisa C čak 80% bolesnika imaju asimptomatsku, bez žutila, bez tamne mokraće. Znači, najčešće, da ne govorim za hepatitis A, hepatitis E, to je još veći procenat anikteričnih. Znači, ta prva faza akutnog novonastalog oštećenja jetre, infektivne žutice, protiče bez simptoma. Sada da kažete kao podmukla bolest. Jeste. Kako bi rekao, preži se na nogama. Znači, prežete na nogama. Sad, kod nekih bolesnika oni uspevaju da taj virus eliminišu. Kod hepatitisa B 5 do 10% bolesnika ne uspeva da eliminiše virus. Kod male dece taj procenat čak i veći zbog imunološke nezrelosti. Ali recimo kod odraslih to je 5 do 10% ne uspeva virus da eliminiše. Kod hepatitisa C to je čak od 50 do 80% ne eliminiše, po to što se virus stalno menja, mutira, imunološki sistem ne može da ga eliminiše. Na tome većina bolesnika kod hepatitisa C ostanu doživotno sa hroničnom HCV infekcijom, a 5 do 10% kod bolesnika sa B virusnom infekcijom. I oni su najveći problem. Znači, veliki broj njih nosi, ja sam rekao kako je to u Srbiji, nosi tu infekciju i ne zna da nose tu infekciju. Žive normalnim životom. Virus hepatitisa B, kao za inat, najčešće se prenosi seksualnim putem. Pa onda putem krvi i treći put, to je vertikalni put majka na dete prilikom porođaja. Znači, 3 načina prenosa. Kod hepatitisa C najčešće se prenosi putem krvi. Najčešće. Ali to su sve intervencije, ranije je bila transfuzija krvi, sada to ne može, jer se svaka jedinica krvi testira na C virus. Znači, to nije problem epidemiološki, ali tetovaže, body piercing, vrativljenje, sunićenje, sve, znači, akupunkture, stomatološke intervencije, endoskopske metode, hiruške metode. Znači, možda bude, naravno, najčešće su nama korisnici intravenskog narkomanije. Znači, uživanje u to psihoaktivnim supstancama, kako se kaže. Znači, čak i šmrkavanje može bude način prenosa, jer na tim cevčicama može da ostane krv nečija. Na tome, sve su to načini prenosa putem krvi. Seksualni put je veoma redak kod hepatitisa C, na svu sreću. Recimo, na godinu dana, ako ih pratite, od 100 seksualnih partnera, jedan je pozitivan, drugi negativan, jedan će preneti infekciju. To znači oko 1%. Retko se prenosi. Ali se prenosi seksualnim putem i sa majke na dete, to je oko 5% rizika ako majka nosi virus. Znači, krv je tu manje više najproblematičnije, kod hepatitisa B seksualni put. Znači, oni žive normalnim životom i prenose tu infekciju na druge osobe, koje opet isto obole akutno i većina njih nema simptoma. I to je problem. To je epidemiološki problem širenja tih infekcija, a da mi toga nismo svesni. Meni se često dešavalo da neko ima akutni hepatitis, pa hronični hepatitis, pa dođe kod mene u fazi ciroze jetre, kad počne trbuh da otiče. A zato je potrebno, recimo, 20 do 25 godina infekcije. Zato ja zagovaram da bar jedan put godišnje svako od nas kod svog izabranog lekara da krv na pregled. Ne na viruse, recimo, nego na transaminaze. Aktivnost serumskih aminotransferaza, to ono što piše krupnim slovima, to je akronim AST, ALT. One su povišene kod hronične bolesti jetre i one talasaju u vremenu. Čas su gore, čas su dole. Ako tako nešto lekar nađe, mora da pročeri ispitivanja na sve hronične uzorke oboljenja jetre. Znači, jedan put godišnje bilo bi pametno. Također zagovaram dobrovoljno davalaštvo krvi. Nekome pomognete, ali vaš se krv istestira po zakonu na HIV, na hepatitis C i na hepatitis B. Ako nešto od toga nađu, oni moraju da vas obaveste. I onda posle toga kažu, pozitivni ste na to i to, javite se infektivnoj klinici radi daljeg ispitivanja. To je, mora da se raditi preventivne stvari, da bi se otkrilo ko je to pozitivan. Zašto to? Veoma je bitno da bolesnika uhvatimo u fazi hroničnog hepatitisa, da ga ne uhvatimo kad se već dekompenzuje, kad postoje velike opasnosti od krvarenja, otkazivanja bubrega i tako dalje, tumora jetre i tako dalje. Hronični hepatitis suštinski nije medicinski problem.
Hroničnim hepatitisom možda se živi 200 godina, 300 godina, kako hoćete. Ne valja kad to ode u cirozu jetre ili tumor jetre. To ne valja. A hronični hepatitisi danas se leče. Verovali ili ne, kod hroničnog hepatitisa C, rekao sam malo pre, imamo 13 antivirusnih lekova. Terapija traje svega 12 nedelja, znači 3 meseca. Jedna tabletica se uzima dnevno. U toj tabletici postoje 2 antivirusna leka. Tačno mi znamo životni ciklus virusa hepatitisa C u našoj ćeliji. Tačno znamo šta njemu je potrebno da bi se razmnožavao. Mi znamo koji su mu enzimi potrebni i mi blokiramo te enzime, proteazu, polimerazu, blokiramo njegov centar za razmnožavanje virusa. Jedan lek blokira centar razmnožavanja, drugi antivirusni lek blokira njegove enzime. I virus ne može se razmnožava. I za 12 nedelja mi uspamo da, bar moje iskustvo govori nekoliko stotina bolesnika, 100% eliminacije virusa hepatitisa C. Kad izbacite virus hepatitisa C, zaustavili ste bolest, sa takvim oštećenjem jetre, hroničnim hepatitisom, možete živite koliko hoćete i veoma kvalitetno. To je suština. Kod hepatitisa B, mi danas ne govorimo o eliminaciji virusa hepatitisa B, ali govorimo da uvodimo bolest u fazu remisije, u mirnu fazu bolesti, da jednostavno virusa više nema u krvi. Mi s PCR metodom određujemo koncentraciju virusa u krvi, pre početka terapije, damo antivirusni lek, a postoji tenofovir, entekavir, lamivudin, adefovir, tako znači postoje antivirusni lekovi kod hroničnog hepatitisa B s kojim uspemo da virus ga nema u krvi. I bolest ulazi u mirnu fazu bolesti. Znači, jednostavno zaustavimo bolest na tom nivou i sa tom jetrom bolesnik živi, pogotovo što ima regeneraciju hepatocita. I nije zarazan za okolinu. Na tome, kod hroničnog hepatitisa B uvodimo bolesnika u mirnu fazu bolesti, ne dozvoljamo da se razvije ciroza jetre i tumor jetre, a kod hepatitisa P, pored toga, eliminišemo i virus. Znači, fantastične terapijske mogućnosti postoje, samo suština da se blagovremeno postavi dijagnoza. Znači, svako od nas bi trebao da brine o svom zdravlju, jer nikome na čelu ne piše da nosi virus hepatitisa B ili virus hepatitisa C. Znači, nikome to ne piše, tako da je moguća seksualna transmisija. Koja hrana, doktor, vi je preporučujete najpovoljnije za zdrava jetra? Imаме природни чаеви, имаме mnogo preparati na tržište. Što vi je preporučujete? Znači, ja nisam za tržište i te stvari. Mislim da se to komercijalizovalo dosta. Ja znam, recimo, u Srbiji godišnje se oko 230 miliona evra potroši na suplemente. To je taj američki sistem života i tako dalje, malo pomodarstva. Mislim da je to ekstrem koji je nama nepotreban. Suštinski, nama je potrebno da unosimo vitamin D, recimo, tokom zime. Ostalo ja ne vidim potrebu, jednostavno da budu neki ekstremni razlozi pa da se mora nešto nadoknaditi. Po pravilu... I cink, vjela deka cink mora. Pa, znate, sve to imate u hrani. Znači, ja zagovorim jednu raznovrsnu ishranu. Da imamo 3 obroka dnevno sa mogućim obrocima, nešto što liči na obroci ili voće, neko između tih obroka. Znači, prvo da budemo uobročeni, znači da postoji ritam, da postoji doručak koji je najbitniji, ručak, apsolutno, večera koja je najmanje bitna, ali posle 6 sati, ne. Da bude to stvarljiva hrana. Koji doručak vi preporučujete? Ja idem ka jakom doručku, znači volim proteinski doručak, koji mi omogućava da jednostavno do ručka budem u funkciji. Znači, ne samo slatkiš, ne slatke stvari, samo nego volim nešto što je jaje, što je pa čak pršuta, pa sir mlad i tako dalje, kajmak i te stvari. Znači, jednostavno nešto što je proteinski ishrana. Ja mislim da se preteruje sa tom doktrinom ishrane kao ishrane, značaj. Mislim da tu se preveliki značaj pridaje tome i tu mnogi isplivavaju sa svojim savjetima i to komercijalizuju. Znači, naši roditelji i naše bake i deke su živale sa svakim dobrom hranom, zdravom hranom i oni su se pravilno hranili. Dosta voća i povrća, da. Dosta vlakana, da. Dosta vitamina, da. Dosta minerala, da. Zato kad govorimo o raznovrsnoj ishrani, da svega ima u toj ishrani. Дури луѓето психолошки се плашат, вика, денеска мора да јадам една јаболка, не јадам ова, па не јаде она. A zašto? Da, i to mu pravi šteta na samom organizmu. Zašto? Ako imate normalne fizičke aktivnosti i tako dalje, normalni san koji je po meni od presudnog značaja. Koliko je važan dobar son i za jetra? Pa za jetra najmanje možda, ali za ceo organizam da. Recimo, alkohol šteti jetri, duvan šteti jetri, kafa ne. Znači, 1 do 2 kafe, oni imaju antioksidativni efekat u jetri. Tako da kafa čaj, med? Kako da ne? Kako da ne? Kako da ne? Kako da ne? Pri tome jedan
zdrav život, zdravi stilovi života, ali ne da se beže u neke ekstreme isključivosti, jedno ludilo koje manje više forsiraju pojedine kuće koje to proizvode i tako dalje. Reklamiraju čudotvorne preparate. Ja ne verujem u čudotvorne terapije i preparate. To ne postoji. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica. Ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Doktore, spomenute pred malku dobar san. Koliko je važno čovjeku dobro da spije za celokupni organizam? To je, ja ću go citiram, Novak Đoković, svjetski teniser, vika, bez dobar son nema dobar rezultat u životu. Pa ja sam govorio malo pre o homeostazi, znači u toj unutrašnjoj ravnoteži koja postoji u organizmu i povezanosti naših sistema i organa. Mi danas znamo da je imunološki sistem povezan i sa psihom i sa endokrinom funkcijom. Znači da postoji povezano, da mnoge stvari zavisi, znači i naša psiha zavisi od stresa, recimo, od tog hormonalnog disbalansa koji postoji u stresu i tako dalje. Razne bolesti dovede do također disbalansi u hormonima i u imunološkom odgovoru. Prema tome, jedan uredan život, jedan san koji to pravi ravnotežu, uravnotežuje sve to. Fizičke aktivnosti koje do granice, ali to isto ne treba preterivati, ne treba ići u ekstreme. Znači ja sam protivnik ekstrema, i jedni i drugi. Treba naći neku ravnotežu i mislim da svaki bolesnik najbolje poznaje svoj organizam. Verujte mi, ja se nikad nisam preverio, ja uvijek pitam bolesnika kako se vi osjećate. Ne gledam rezultate. Bolesnik po pravilu, nepogrešivo, najbolje poznaje svoj organizam. Treba da ga oslušnimo svoj organizam. Jeste. A mi da slušamo bolesnike. To ono što ne valja u našoj lekarskoj praksi, što malo slušamo. Što samo zaokružujemo rezultate, ajde na rentgen, ajde na skener, ajde na magnet i tako dalje. Pa ne vidio sam ja mnoge upute da lekari zaokruže sve viruse koji postoje u humanoj medicini. Ne treba, to je ta defanzivna medicina. Prvo treba saslušati čoveka. Ja sam imao, to je naša škola, infektološka, imala je osnivača akademika Koču Todorovića. Ja sam nedavno pisao njegovu biografiju, tako davno nije sa nama. Jednostavno, to su lekari, ta škola njegova je ostala i dan danas. A to je da slušamo bolesnike, da razgovaramo sa njima i da ih pregledamo, da ih skinemo i da pregledamo bolesnika od glave do pete. I da to radimo manje više svaki dan kad leže kod nas ili kad nam dolaze na kontrolu. Veoma je pogrešno današnje ovo što se radi da nam biohemija, virusologija, skener i tako dalje daju dijagnozu. Pa čemu onda lekar?
Onda to treba sve ubaciti u kompjuter i kompjuter će postaviti dijagnozu. Ali bolesnici se razlikuju. Prema tome, i plus ono što vraćam se na početak, bolesnik sam prepoznaje. Veoma dobro. Ako osluškuje, ako nije površan, ako mu nije koncentracija na drugoj strani i razmišljanje. Ne volim ni introvertnost, to je hipohondar, da ga sve boli, da mu je sve loše i tako dalje. I njih treba učiti da život nije to. Život nije tako isključiv. Po pravilu, život nađe neku meru, ravnotežu. Negde izgubite, negde dobijete i tako dalje. Znači, treba biti tu, kako bih rekao, realističan, pragmatičan. U ова турбулентно време, сведоци сме дека луѓето масовно купуваат по апотеки лекови за смирување, за спиење, апаурин, диазепам. Тоа на некој начин моментално ја санира ситуацијата, меѓутоа на долг рок може да направи големи штети. Pa da vam kažem, u Srbiji 20 do 25% stanovništva povremeno ili stalno uzima lekove za smirenje. U zapadnoj Evropi to je ispod 10%. Posljednjih 10 godina povećana je upotreba antidepresiva za 4,6 puta u Srbiji. Zašto? Ja to zovem kumulativni efekat trauma. Ja inače nisam psihijatar, pokušam da razmišljam kao lekar i kao čovek. Mnogo toga se nakupilo u našem narodu. Od 90. godina pa na ovamo. To su veliki stresovi. Veliki. Ja danas kad čujem zavijanje sirene, meni je prva asocijacija 99. godina i bombardovanje. Krajnje neprijatan zvuk. Tada kad se to dešavalo, meni nije bio problem. Ali sad kad čujem takve zvukove, meni je neprijatno. Znači, postoji taj kumulativni efekat trauma. A mi smo prošli kao narod kroz brojne traume. I dan danas, nažalost, prolazimo kroz traume. Znači, život nas ne mazi. Nešto s našom krivicom, nešto krivicom drugih. Sigurno. Ali ima i naše krivice. Prema tome, ako na život ne mazi, ako stalno imate traume, onda jednostavno vi ulazite u hronični problem. A to ona upotreba sedativa, upotreba antidepresiva. Jednostavno ne živimo u zlatnom dobu, o čemu se često priča. Nije zlatno doba. Znači, plaćamo cenu nečega. Znači, nema besplatnog doručka nigde. Природата, докторе, ни дава се во животот, меѓутоа некако природата не ја почитуваме, таа ни враќа со многу, да кажем, условно лоши работи. Како и на кој начин ние да се доближиме до природата, да знаеме да ја цениме, да имаме убава, чиста природа, чист воздух. Тоа велат овие поголемите стратези дека во наредните децении ќе биде приоритет број 1 чист воздух, здрава вода и се друго. Dotakli ste jednu veoma kompleksnu temu koja nije medicinska primarno, čak ima tu i ekonomski komponenti, ima tu etičkih, moralnih, pravnih i tako dalje, ekonomskih. Ja sam o tome dosta pisao, pa čak sam i govorio o tome. Ono što meni recimo problematično u zemlji Srbije, a mnoge stvari jesu problematične, to je što mi rasprodajemo prirodne resurse. Prirodne resurse su nešto što je ograničeno. Danas se desilo da su sve ovi izvori polulekovitih, lekovitih voda prodati drugima. Što je za mene nestvarno. Mi prodajemo zemlju Arapima. Znači mi kupujemo sad hranu od Arapa, pijemo vodu od multinacionalnih kompanija. Bakar, zlato kupujemo od Kineza. Cement kupujemo od stranih kuća i tako dalje. A cement je strateški materijal. Znači, a to je pitanje politike. Znači, sada polako uvlačite u političke stvari, a ja se tu ne mogu odupreti. Znači, mora jedna zemlja da definiše šta su njeni prioriteti. Prirodni resursi zbog koji će se voditi ratovi. Verujte mi na reč, to će biti tako. Pitanje samo kada. Zbog vode, hrane, bit će i ratova. Tome moramo da ih sačuvamo. Egoistično naše. To je naše. Verovali ili ne, Srbija ima 300 različitih lekovitih voda. 300 različitih lekovitih voda. U ovom trenutku u Srbiji imate 500 izvora lekovitih voda gdje voda otiče. Ne iskoristi se. Srbija ima lekovite vazduh, klimate, Zlatibor i tako dalje. Lekovita blata, mi kažemo peloide, tako dalje. Lekovite gasove. Znači, Srbija ima taj potencijal lekoviti. Mi imamo banje. I to je meni krivo. O tome sam puno toga pisao i vrišto i tako dalje. Ta specijalne bolnice koje postoje u banjama hoće da se obezvrede, da se prodaju privatnicima. To je model koji je pogrešan. Pogrešan i u Hrvatskoj, pogrešan i u Bosni i tako dalje. Jer privatnik kad uzme tako banjsko lečilište,
razviće samo ono što mu donosi profit. A država mora da razvije tako lečilište koje će koristiti svakom čoveku. I mi smo, ja sam recimo kad sam bio predstavnik Zdravstvenog savjeta Srbije, formirao jednu ekipu od akademika, profesora, direktora tih lečilišta i tako dalje. Napravili smo jedan laborat, nazvali smo Banjsko-klimatska lečilišta, gde će ići i zdravi ljudi. Pre svega zdravi ljudi treba da idu tamo. Treba da idu bolesni, reumatizam, neurološki i tako dalje. Nemam ništa protiv. 1/3 možda svega toga. 2/3 staviti u funkciju zdrave populacije. U Srbiji, ono što znam, 85% smrtnih ishoda u Srbiji je vezano za hronične, nezarazne bolesti. Internističke, to su endokrinološki, kardiovaskularni, metabolički i tako dalje. Neurološke bolesti, pa onkološke. 2/3 su te bolesti su preventabilne. Znači, možete sprečiti njihovu pojavu ili odložiti njihovu pojavu. Ako je to tako, a jeste tako, dajte da u banje idu zdravi ljudi. U našim tim bolnicama, specijalnim bolnicama koje se nalaze u banjama, imamo oko 3800 kreveta. Imate odličan lekarski i sestrinski kadar, imate opremu. Dajte iskoristiti da ljudi povremeno, periodično odu u tu banju. Skenira ga lekar kad dođe tamo, vidi koje su njegove slabe tačke, gde možda bude problem i tačno mu kaže šta treba kako dalje da živi. Znači, da idemo u sprečavanju bolesti, pojave bolesti. I to može, i to. Srbija ima taj kapacitet, ima te lekovite stvari. I to mi ne koristimo, nego razmišljamo o tome kako ćemo nekome prodati za male pare da bi on na tome zarađivao. Znači, prevencija, prevencija, prevencija. Nažalost, većina novca u Srbiji se odvaja za kurativu, za lečenje, za dijagnostiku. Veoma malo za preventivne preglede. Ja bi uveo obavezne preventivne preglede za periodične, zavisno starosne populacije. Znači, nećemo mi odrasli i tako dalje, deci ići na iste preventivne preglede. Vakcinacija mora da se sprovode, apsolutno. Tu nema, vidio sam umiranje dece i odrasli zbog toga što nisu vakcinisani. Vakcinacija da, čak i proširiti na rotaviruse, na varičelu. Zašto dobiju neku varičelu pa da umre zbog upale pluća ili zbog upale mozga od varičeli? To sam vidio. Rotavirus je to. Ovaj HPV virus koji daje karcinom grlića materice. Pa zašto? Zašto i to ne uraditi? Znači, postoje preventivni programi koji su u Srbiji, a verovatno i u Makedoniji, sprovode kampanjski. To mora da bude redovan rad. Svaki dan lekar primarne zdravstvene zaštite koji najbolje poznaje svoje bolesnike, koji ima odličeno godište, zna kako mu je čak stanje i u porodici, koje su nasledne bolesti moguće kod njega. Pozove ga telefonom sestra, kaže Petar Petrović, danas imate preventivni pregled zbog toga, toga i toga. I morate da dođete na to. Neodazivanje, da ne govorim šta treba da povuče. Znači, moraju periodični pregled da se sprovode da bi smanjili priliv ovih bolesnika na sekundarni, tercijarni nivo. Znači, mi težište bacamo na kurativu, a prevenciju smo potpuno zapostavili. To je velika greška. Da kažem, Dragan Delić je člen na mnogo međunarodnih svjetskih asocijaciji u oblasti medicine, da će kažete vi na koji ste člen? Neću da kažem. Pa udruženje hepatologa, infektologa i tako dalje. Evo, ovo se vaši transplantacije. Isto dela monografiji, napišeni zajedno sa vašite kolegi. Tukaj imamo ova knjiga Hronični virusni hepatitis, pa imamo isto jedna Hronični virusni hepatitis. Ova se vaši dela su koji vi se gordejete. Pa nije. To je nešto što je proizvod znanja svetske medicine, humane medicine, neko moje iskustvo i neko moje znanje i razmišljanje. Znači, to je sinteza svega i svačega da olakša mladim lekarima edukaciju, usavršavanje i spoznaju. Mladite lekari, slušate li se ga? Ja mislim da su odlični mladi lekari. Ja zaista nemam primjedbu na mlade lekare, mislim da smo glavni krivci mi matori stari, koji dovoljno pažnje ne posvećujemo tim mladima. Svako od nas, ako posle svog penzionisanja ne ostavi bar jedno 3 mlada lekara koji će ga nadmašiti u nekim stvarima, pa možda i u svim, zaista nije završio svoju profesiju kako treba. Znači, svaki profesor mora da stvori, ajde po znacima navoda, neku svoju školu, svoj način razmišljanja, odnosa i tako dalje. Ja na svu sreću imam 3 mlada lekara, međutim neki razmišljaju da odu u privatnike i tako dalje, što ne mogu im zameriti, ili u farmaceutske kuće i tako dalje. To je već pitanje kadrovske politike. A naša obaveza da neke svoja znanja, spozna, iskustva
pa i traume. Verujte mi, ja i dan danas razmišljam o nekim bolesnicima koje sam izgubio. Stalno postavljam sebi pitanje da li sam sve uradio. Naša profesija je, kako bih rekao, neuporediva profesija. To stalno pričam u Srbiji, opet nikome ne sluša, nikome ne veruje. Jednostavno, to je neuporediva. Znači, da imate 6 godina studiranja, pola godine staža, specijalizacija, konkretno 4 godine, neke su i 5, uža specijalizacija 2 godine. Zatim nastupa kontinuirana medicinska edukacija, gdje svaki 7 godina obnavljate na osnovu rada, rezultata rada, tu svoje licencu. Znači, to je jedna profesija koja zahteva stalno učenje. Drugo, to je i fizički utelećeno. Tu je stres. Od vas očekuje da budete džepno izdanje Boga. Neke stvari možda rešite, neke stvari i dan danas medicina ne može da reši. Vjerojatno će rešiti tokom ovog veka, kao što su maligne bolesti, onkologija bi trebalo, recimo, sa vakcinama i lekovima i tako dalje. Na tome očekuje se mnogo. Očekuje se od vas maltene da čovjek iz bolnice izađe i lepši, i zdraviji, i pametniji i sve, da bude mnogo bolje nego kad je ušao u bolnicu. Nije realno i tako dalje. Znači, velika su očekivanja, veliki su stresovi, veliki su pritisci. Kad imate 50-60 pregleda, ja sam imao na dežurstvima pregled po 70 bolesnika tokom dežurstva i tako dalje. Znači, jednostavno, u svakom trenutku ste u stresu, da li ćete uraditi sve što je trebalo da se uradi, da li je to optimalno, da li da ga vratite kući ili da ga primite na observaciju, da ga primite u kliniku, šta da mu date i tako dalje. Naša profesija je neuporediva profesija drugim profesijama, a krajnje je devalvirana, podcenjena, malo našom krivicom, malo nerazumevanjem društva. Бидејќи вие сте по мајка, рекоме во најавата, македонец, од татко црногорец, дали Драган Делич кога последниот пат е бил у Македонија? Pa prolazio sam, pošto idem na odmor često u Grčku, prolazio sam pre 2 godine. Da. Ali nešto imam ove godine nameru da odem do Ohrida, na jesen. Da. Se dopaѓa Ohrid mnogo? Jeste. Prelepo mesto, mirno mesto, sređeno mesto, atmosfera divna, jezero za kupanje može, usluga fantastična, ljudi divni, muzika, to je naša muzika, cene su zaista prihvatljive i više od toga, tako da je ukupan događaj, ugođaj. Idem sa prijateljem, vodim prijatelja da i oni malo uživaju. Доктор Драган Делич, за крајот прашање, кој е вашиот рецепт за еден човек да биде здрав и среќен? Nemam recept, znači to je pojednostavio. Ja bih od svakog čoveka ponaosob. Znači, mi se razlikujemo. Znači, ne samo što sam govorio genetički. Da. Mi se razlikujemo po karakteru, načinu ponašanja, rezonovanja. Gde sam ja to vidio? Tokom COVID-a prvi put sam ušao na društvene mreže da vidim i da čitam te reakcije i tako dalje. I onda sam shvatio da u stvari ništa ne znamo o našim ljudima, mada sam imao hiljade susreta sa bolesnicima i tako dalje. I krećem se ljudima. Ali tek vidite na društvenim mrežama šta se sve krije u ljudskoj glavi. To su neverovatne stvari, neprihvatljive stvari za 21. vek. A ono što me najviše pogodilo, to odsustvo empatije. Mislim da ovaj neoliberalni kapitalizam, eto, ulazim opet u politiku, doneo nešto što se izgubilo svest o kolektivnom dobru. Ljudi ne razmišljaju više o tome, nego moja istina, moja pravda, moja odluka. Ja radim kako meni odgovara. Međutim, vidite, čak je to zakon regulisao. Svako od nas mora da brine o svom zdravlju, ali mora da brine o zdravlju drugog čoveka. Ne mogu da imam, recimo, sa COVID-om infekciju, pa odem kod svoje bake, unuči, tako dalje, pa prenesem baki ili deki tu infekciju, oni umre zbog upale pluća. Vidio sam odsustvo empatije, odsustvo razumevanja za druge ljude koji su ugroženiji nego što je mlada populacija. To mi se ne sviđa, ta odsustvo kolektivne svesti koje smo imali u vremenu tog samoupravnog socijalizma, gdje je postala ta svest o kolektivnom dobru. Kako i drugome. Ja se sjećam na fakultetu, mi smo imali sastanke gdje smo pokušali da raspravljamo sa svakim studentom kako ide se ispitima, kako polaže, da li mu je potrebna pomoć, da mu nešto pružimo pomoć, da i on položi, da zašto je stao i tako dalje. Znači, jednostavno, nismo bili egoisti da razmišljamo samo o sebi, svojoj filozofiji, da meni bude bolje. Mi smo uvek razmišljali o tome, a i danas pokušavam kako da pomognem drugom čoveku. Da mu odmognem, to je sigurno. Ne, ali da mu pomognem, apsolutno. На крајот на емисијата ќе го поздравите вашиот Војко во Скопје. Ujak je preminuo, ali to je moj brat, Jovica Mančevski, nekadašnji košarkaš Rabotničkog. Jovica Mančevski. Mančevski, da. Moje peticu.
nosio je peticu. Dobar igrač je. Pa bio je tada Georgijevski, tad su Da, bili Buštor Georgijevski. odlični igrači. Mislim da je Lečić bio tada trener. Лазар Лечич, да. Jeste, pokojni. Доктор, ви благодарам што одвоите време. Мене ми беше драго што бевме во Белград да направиме со вас едно интервју и ви посакувам многу здравје, успех во работата и да ги поминете што помирно пензионерските денови, да немате стресови. To je nerealno. Hvala vam na lepim željama. Dobrodošli vi u Beograd ponovo. Толку за денеска, поздрав од Белград и ви посакувам се најубаво. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku.